Itumba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Tomu chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago kodekana kira lituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengali botali nomubwekano. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Nokwegena kwane umwachumulire bw'Ensoko TV ngai weekend ya umbiye koirete asengo kwarirenia asichinsi chiga isana ibire cyabono mubaso asogo chigo kumanya chiriboti ao asalia agenderete n'yense to ya Kenya umwachumulire mbiye mono kigima asoko bumuliriria umwancho asekepeseni kega bwanchete tubwate semitandao yeto umwachumulire asukero gochikoya nyora ya maya wego nabo tonyora asemitandao yeto Ensoko TV ensemo ya YouTube wego na Facebook ensemo ya X omutandao we X umwachumulire na Instagram boigo na TikTok. Eriterane kurukunga erina mura kabeyange komanye. Tukumanye wanga obutukubo gukera rero ange chinse sana isoto chenusu ya mambia ekanisa ekurukunga Brown East ya SDA imeyanyamira eward ya Township nigo yabwatomorero na kujia goika kwera ebinto byekanisa ebyo biragete koba byekibesa emilione ya monenusu kibirewa makondo ebirogo ebinto byokoliera nigo byonsi byanyako bigosaleka korengana n'umurendi bwekanise yo makolio yagi niga utia makweli ya mono mwana oyo barairenere asenyombe yo asebono basabira basamaria kubasira elio bagenderere gusebairanirire ugosasima kwabo kwa butambe Samaria tengoro kumakolio yagi njengolende kanise ya Brown East kara cyarenge kwa cyabe sana nanusu cyabo tuko ogira rero nanyara konyora kero toreire no mwigone nanyara konyora liberera likongitira na elio kirichire nyomba enai mukyo brangeti obunabo tawujenze munabwato umwana oyo twarengenero mwigone namate itwa east namo bisyo brangeti obu twebwate gakitu twarusie jabina wazoka iziko na okura akita goitunde akito gonye akimarai akito gonye sowa tegaki Aki marai tokonyo bonde mwenze gweta okonyo akito agiruneke bo yasa nero tokonyo ketore moyo nabo twanyoliro gwako konene twanyolira asare nene ekiagere step konyora twasukire nande nigo twiranire maega ebirogo abashirike bagwikaransera ebirogo byetanete emyana miseni byonsipi nigo byahya nabo igo public system togotumeka ebwate binto byonsi nigo byayi byaera nasinyenche ye kaniseye ngo tumekerera nchiga utensils byonsipi emetungi togotumeka buna tutabwati amachange gaiga emetungi egosomberwa amache itukoria Friday emetungi yonsipi nigo yahya nabo igo decorations togokora esinagogie pulpit yarorekana biya konyora abangina berure bagurire chirori chebitamba ibere chinya chitarakunurwa nabo igo ntubwate chineti togotekoreteria asaya na mauga ebi byonsi pimbyahya amone esanduku ye tithe and offerings yonsi iyahya ige binto byahya ebinto byayi byekanisa kwa chumura amone nyomba nigo byetaneti emilioni yemo kuna tukunya gutabubuka kurumagega twachire konyora nk'ebinto byeito byasira nigo goikera bono iga twabarire twanyorire ebire 1,500,000
nabara bigatwanyora ebintu byose bigujete bikaera pi na cost yaje igere 1.5 million. Bono ekinda atebe bunumara nogo sorora bali no moyo muya bwogo konya tuvuga ati kiende gyonse kiratumike ase kanisa ase igoto kuboria barai baitu bali bachorire bagotura bono na abandi bali bakurigia oburai otokubasorora asomo y'obwanje Nyasaye kune bunali moisonde mwacha mugatosukia aso gotujangira inde tugoro buli mobo na kugokoranga kanisa yagachi moto konye mosogyo okoboko Nyasaye kune mosogyo okoboko mosire inde tonyore na tonyore kirogo na nekemo abangira buna abakinguru cyarere banyora sibo ikaransa baka bagotire banyora sibo ikaransa elinde ekanisa yonse ngima tuiranirire obosera buli bwo gosasima. Mwachumuriria buna tomaite etaro yo murai bwense William Ruto nigo irabe ase chisemo cha gusiri tukuria rero ase bono omugavana bwe county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo anyare koboga gukwanira etareyo asanyara kobaga kuburia orogongo rwa gusiri banyara koba kweyarigania eriyo kumurotota omonene bwense ase county yo asamanganaria aganeti gochia gwikiranirwa ase county yo ngamo negeteseni kegari yo morero nabo igochi nyumba chuboraro ase skuru yo ase skuru bunyagetari ya Nyamira ase boigo aganeirie abananchi koba no morembe chingaki chetare yo ochakira chuma tatu abera abachuma pili jioni mo president wa Kenya William Samuel Ruto na ajabe nseme ya usi ndobwate si project awo jawotara ne chinde ko inspect na bono gagwanzira konga ndobwate chire kwa gacho ndobwate SGR bananchi banyora riba matebi ngajiwaje tetebe nande ngaje kobera arwo agende kiabanyoru arigererie ngake university ya ikira sobwa gacho bwaye aje Nyamira town arigerichio stericha KMTC ngajichi ansira ndachi bekeri na riborso amayo chegeti kia primary Nyamira address abananchi ikonga station nero yerere lakini totate ko mobori bachenje design ikia twa bwete korokoro chebira terogoro or mobori bweche state borari no we county government to list it out igona watu angubutora gakega tonyora stokori nerie mesigo ase mesigo ikerwa igona kia kitora mobori station yekini webena naka no monne bwense agocha Kenya to bwata monne bwense oyomo igo nande na robwate esaro ichibese cha Kenya chance ongo bori abantu baito mo welcome na shangwe na ito kumobori ebinto anyare gotegerera igo na ko bwate birengeri yawo abi wanchirwa lakini mogeni karo tokuraira ngora turakora esabari eyo narongo batebi gaki mu karibisho monne bwense Umuwaziri w'ekisemi Migosi Ogamba nerobuliro rogongo rwa gusie kweyarigania asetaro yo murai bwense nako basaba babeke siasa nsemo na kumugania amagenderero nigasabira abagusi besoke asobonge elio kumwarigania nabo igoba mwechinga kichinyororo elio abwatoka amagenderero litukulia rero Ruto nigo use aranyara koboga kwenana ebasigo cha setimu ya Shabana abo chinsa kianda cha Maragoba nabo igo kubikaligena lioboroso asobwaga chi wokogale ye stadium ya Kise na bwankyo nigo aregule echiro ye Konge echiro ye Kerenyo boigo amo ne University area ya Nyamira KMTC boigo na kwagacha chinyomba chuboraro che university yo na umuroberio bwa mache ime ya Nyamira boigo amo ne school ya comprehensive boigo na kwenekyanga obekere chistima azichinsemecho insayo muroberio o last mile connectivity.
Mheshimiwa Rais atakuja Kisii on a development tour kutoka siku ya Jumapili mpaka siku ya Jumatano. Ataanza kutoka kule Ikonge, tutasafiri huku kote, angalie maendeleo, tuende mpaka kule chini South Mugrango, akiangalia maneno ya mabarabara, akiangalia maneno ya mashule, akiangalia maneno ya hostels kama hizi, ile cancer center kule town, ile university ya Nyamira, KMTC ziko ingine kule juu Nyamira na ingine South Mugrango, kufungua mabarabara zile ambao zimepeanwa ambao zinatengenezwa to bitumen standard, ili na markets, affordable housing, stadium kule Kisii na maendeleo mengi ile ambayo ametupatia katika hii sehemu yetu, ili tuende pia tuwe katika ile system ya broad based na kupata maendeleo kila mahali, kwa sababu Kenya Kwanza administration inasema kwamba kuna sehemu yoyote ya Kenya ambayo inatakana kubaki nyuma kwa maendeleo, na ndio sababu tumekuja kuona kwamba ile kazi, ile promises zilipeanwa zinaendelea kufanywa, zimefika wapi, ili tukikuja naye mkuje kwa wengi, ili muweze kumkaribisha mwenu wetu, na kama iko tatizo ingine yoyote tunaweza muuliza siku hiyo kwamba pia atuongeze. Ndio sababu tuko hapa na tutaendelea kuangalia zingine zote, ku prepare the way, advanced team, kuangalia kwamba kila kitu iko shwari. So hii ni development tour. Siku hizi tunataka kufanya maneno ya development, maneno ya siasa itakuja baadaye. On the progress of the hostels that are being done here by the national government through the Ministry of Housing, this institution was allocated 340 parks, hostels that have started construction, and they are going to be completed by the end of this year, and hopefully by the beginning of the year the students would then be able to be accommodated in those hostels. We are doing hostels in our institutions to ensure that wale watoto wetu wote wanakuja katika hizi institutions wako na mahali pa kukaa. Ekyombekeria ky'abanyagetari ba Mariogo Yemete bemurunganeirie ukomigwase obokoreri bwabo ase kyombekeiga kimanyekanite buna National Traditional Health Practitioners Association na THEBA gukwana n'abariki bamang'ana ime y'omuchio Kisii. Umunyakerogo gw'ekyombekio Dr. Paul Kibo oereire mechanderia bagwetera gati yabo ugutaba kwerichiko ryokubanchira kubwaterana n'abanyagetari bande elio basabire richiko ryokubanchira kubekwa elio besoke gusebero seria Mariogo gabo abanyene kubwa koleta Mariogo kurwa sechinse chesiko. Wananchi wanaona na wanaelewa vizuri, na ni kama vile World Health Organization walivyosema ya kwamba 80% ya population ya Waafrika, especially wa Kenya, wanatumia madawa ya kiasili, traditional medicine. Serikali ya Kenya imetambua traditional medicine kwa katiba yetu. Lakini now the problem is we don't have a board ambayo ina license traditional medicine practitioners. There is a law ya health bill ambayo part 13 part 10 ina recognize traditional medicine, lakini that bill has not been put in place. So we don't have a bill ambayo ina license traditional medicine practitioners. We have so many quacks in traditional medicine practice wanaojifanya kuwa ni madaktari, but we don't have teeth kama NADHEPA kuwaleta watu na kuwaleta together, kuwaleta chini ili wawe washughulikiwe. Ukienda kwa Ministry of Health wakitaka kushika hao watu wanakuja na witchcraft act ambayo it is punitive. We don't want it. Now we are requesting the parliament through the committee on health, because there's a bill there, we have talked about it, we have revisited it again. Ilistahili kuwa imeenda kwa public participation. Can they expedite that process so that we know where we are as traditional medicine practitioners? Kwa hivyo sisi kitu tunaomba kwanza, tulipeleka ile bill yetu kwa parliament, tukapeleka policy iko huko, na ikasemekana sasa tutaenda kwa public participation, na hii ndio tunataka tuende. Sisi tunataka tuende kwa sababu sisi kitu tunataka ni policy ya kutuweka pamoja.
tunahitaji ile bili yetu izungumziwe iishe pale. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tunahitaji kufanya maendeleo, lakini wale wenzetu wa ministry zingine wanazuia hii culture kwamba sasa hii maendeleo yenu sisi tunataka tusimamie. Na ndio sisi tunafika tunasema sasa unataka tu utusukume vile unataka. Kwani sisi hatuko huru? Kwani hii madawa haiko huru? Siasa chintindi chobo gavana nego chabetetense ase kanisa ya Ikonge Central imeye bunge ya North Mugirango magega yo mugavana Onyamira Amos Nyaribo kumerana ase gikarekemo noyo koligekero gekyo a Walter Chanua. Asensemo ya Chanua nigo eyakirete koko na kumusaba Nyaribo amwakere kura na gwanchera uburayoboya. Na sensemo ya Nyaribo nere nigatebetenga nero bwenerete kwirani gwasekero gekyo asentunda yende. Mama yende kabisa. Ono nende onali weta igana onali ngekijoleki. Kwa jwana ngaba na wale maigana tela usio mi maiga makwan nyama na ngaba na kuma badeo. Akona makosi. So tiaba telinga nemo na mheshimiwa gavana ninche olia oyomo kwa hiyo kwa kale kale na njoli na nane tuma ikakatebamo mwaka aende bosi tagoyo bono ingaki yaikire mheshimiwa ndoche gaiga ngaro na to kuwatsibya na ende na wanka ni tutubata na uchi bosigaya ekerowe kyo gavana nene kwa mukere na ende singi kyo kwa ngwaye ngo basaba ingona mataba nene na your excellency naye na kusabye kura ya wale obya bacha ya asabye kura ya wao na asabye bana bonsi kura tubakira nene batoko gaya na mara bantu na bago gaya na tagoyo ilinde torrengo sintolende chinguru chile fresh tubakira to kolendero bono ese mitora senyo baya nsare na njengo itanale inawe kyo breakthrough ilinde dala kwa sene ande nango oya bantu bangu Chanua Romano Mitoga Igaro Terenta Naro Wame remoro chao tuwore oba MCA Otu mwobo chumbe Oja poligo wababana Tomate zamero Leo watabaji chikura chelo tumurama. Wewe. Kama cha ready by 32 Jesus. No. Mokorana mrengelea. Haitawata nje kwa kanisa. Sawa. Ase siasa chakorekanete chinsemo cha Kikuyugoro no nyabasagani gotema gutanga na guturubanya umusangirekano gw'ikema kya DCP gosoime y'umuco Kikuyu ababwatani bekia mekyo nigo babitereretie goika gosoa ase pare nene ya Kikuyu ase boigo basaganetwe n'ekitiagas kurwase abanyanyimbo magiga yengusana neyo umurebwe kema ya DCP Rigathi Gachagua nanyorete ribaga na gukwana n'ababwatani baye ase pare nene ya Kikuyu ase gekegeke boigo nigatebetenga eretari kogoswa n'abanyanyimbo. Tumekuwa pale tukikuja na akina Kalonzo na akina Matiani, polisi wametuvamia na risasi wakatumavia na tear gas, lakini kwa sababu mimi ni mtoto ya Mau Mau nimesema lazima niingie Kikuyu. Harambee Kimani Ichung'wah alisema Rigiji hatafika Kikuyu. Rigiji amefika hajafika? Rigiji amefika hajafika? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Kiongozi wa Mlima Kenya ni gani? Nani kiongozi wa Mlima Kenya? Nikiwa hapa Kikuyu niko nyumbani, siko nyumbani. Wewe Ichung'wah, wewe hapana wetu. Tabia zako Kimani Ichung'wah, hatuamini wewe ni Mkikuyu.
ya kufagia wasaliti wa jamii yetu. Nikisema harambee, mnasema fagia. Harambee! Wasaliti wote. Chama yenu ni gani? Chama yenu ni gani? Ile ya kusikiza ground. Nataka tusikize ground. Hapa Kikuyu mnasemaje? Kikuyu mnasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo. Omonogeri bwa serikali Isaac Mwaura ogikeire chimbwa cha wanasiasa gonchora emisangirikano y'amabe kobegeti ya siasa gukwana ime ya Barak ya Nakuru County nigo arwa engora ya yego chase enka y'omuteneneri o Kenya Port Authority William Ruto ase omubasokano yubanyorete oyoirete omwanoye nigatebire chinkwana ekero kya mabe nigo chibwenerete kurenga enkeria yasiririwe n'abamwabo na kubaremia kurendetari ogotu setari okuruterana mang'ana siasa oigosabire abisio moraibwense koegwa maskani. We are here to condole with the family of Captain William Ruto. He is the MD of Kenya Ports Authority. He was involved in an accident with the family, and we send our most sincere condolences. We've just come for the funeral of his dear daughter, Michelle, and we really want to say pole. And from the outset, it is important for leaders to respect families during burial. Whatever we saw in Olkalau was not really acceptable. We saw a lot of disrespect. And even if you don't like the person of the president, but you have to respect the institution of the president. What we saw with some leaders there, some of them were fairly young and even serving their first term in parliament, was really disrespectful. And even if you have political differences, there is some decorum that is required going forward. In any case, when we go for a funeral, the idea is about the family. It's not about we politicians or leaders wanting to settle political scores when others are mourning. So that's a very shameful act. And the president needs to be respected as an institution. That is not something that should be compromised at any point. Secondly, mwachomuriria oinoro omwerio gwichiriboti chaita somo baso wechumapili ya rero bia mona soko yarigire goiko mwerio na ndebono na maitaba gusinga mwiyariganitie asokwarigania omuraibwense igoto gusabo botoereru ikiagera bane nao bagotoerera baigwa magenderero lakini moise gokuga umeteno naye karwa soiro mochiko igure chisese chiko kugotara soige itaime nigo gotamerare igasenga incho ya magenderero no kugani kuri gusi igoto gusabo botoereru na maskani nago sabeiro mu basomuya eritariane nede na mura.